na inicijativu građana 13. maja, predvođenih odbornikom gradske opštine Zemun, gospodinom Branom Vučinovićem, obratili su se opštini Zemun sa problemom visokih računa za vodu. To je takozvani sistem blok vodomera. Seli smo sa ljudima iz vodovoda, Beogradskog vodovoda i kanalizacije i uz njihovu veliku pomoć i nadzor građani 13. maja su uveli svoje individualne vodomere, šahtove i u narednih nekoliko dana, kad se završi ovo preuzimanje vodomera, dobijaće u buduće račune sa realnom potrošnjom. Problem takozvanih blok vodomera nije samo u ovom delu naselja, već ima još nekoliko naselja na teritoriji Zemuna, međutim ovde su građani da kažem, postigli najveći nivo jedinstva, organizovali se, uradili blok vodomere, ponavljam, uz veliku pomoć Beogradskog vodovoda i kanalizacije, pod čijim nadzorom je ovo sve rađeno. Ja pozivam i ostale građane Zemuna, gde postoje ovakvi problemi, da sednemo, da se dogovorimo, da uključimo i ljude iz Beogradskog vodovoda i kanalizacije kako bi se ti problemi rešavali. Probleme visokih računa imaju i građani Vojnog puta, dela Batajnice i tako dalje. To su ogromne cifre, gde jednostavno ljudi ne znaju kako da izađu na kraj sa tim. Individualno odbilaze od šaltera do šaltera, međutim kao problem je nasleđen iz nekih ranijih vremena. I ja se nadam da ćemo i u budućnosti imati vrlo kvalitetnu saradnju sa Beogradskim vodovodom i kanalizacijom kao što imamo i danas i naravno osluškivat ćemo potrebe naših građana i sugrađana i onda ćemo rešavati problem po problem.